Bismillahirrahmanirrahim. Kafilah adik ni. Ya. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Tujadilu Dah ada isteri, dah ada suami. Ya. nafsiha wa Dapat tiket haji dia. Keren, Anda ada suami. nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد فكذبوه